Ewie yama woso odonfo ne wasafo awrade. Eya wadumala kwantina techrema da bodwo mojedi afusane. Ya honam enso tetale wedi eso. Ya di wudi kwa. Kame se wawade ya kasama wade ye nkase ya wade ye eye musu samka eye ja sansam na ye ka no me ni matete na se ni se nyame amemu awoboa awade ye kwa bi de efunu bo ene befie obi kwa no wanu ne ho obi kokonya depa obi kokonya nigye ne animonyam ba bi ka abusua na so obi wo ho awokwa no akogye animguase enye ne pe no enye so obekwa akotena wade ase no watete na waye bisi basa fe wo hu ne nafofo a no ode ne ho etete emema binum adaroma ene ma binum adaroma ai ene ma ya ba ye so mema ne yenya ne nyina fe no nyina no ye hyada ntwa collect sa ene ye fiada ya ba Sompa Nkomo na ye ka kira wo se Jumakuo pina na so ya celebrate safatem no ye de omadwa tonde ne beto dwa na wo so wadi akire akoto bi sebe ya obetimi aso ya sreda ne da madwumadie yetimi ede aba bedan wo my counselor one sister Penny good afternoon what to say afternoon radio adum ye ho ye ye do ya say de ya adum binti adum binti me broni Ibroni so aba mpatwan ekwa so boko de da bia wo frɛ so boko nwa ye fe bia ka ho kwa ne abrofo ne de wakotwa wo mu enye se wo me do wala broni bia ne ho ne kola ti sese omo de ne ya no ma atropa sa white bi we se de kokko papa bi ai sabusuafo nyina ho ye da nyame ase ye mo akwa abakwa so no nkoso medifo mabru wotia ye asami mo udi kra so be so kasa no ane sen emla minisa wo pekoko body bunu wo se baby
Only be not say and so abi. What the other poor coffee, but Joe and Nimo said, what am I make us send me a German? I think as I am. Yay, Yanko, we are better Johnson. No park as I me. Young Quay and him. Auntie or say, any dear Safatano, the mouth, what I say, that's a Buddha Senado. That's a Gronto. That's a container. So, bring your birthday, no. Second, I semi phone 24th November. If you had an hour to me, no, they didn't will show you so Kakanama could dinner and you may so Kakana. Wonderful. Masako dinner solid. See, I just said the neba, the animation. What the form swam the Bemano, what the form Mamma Cancer to Obio in the Ambra. What the Yanka say Friday show Bola. I brought you a coupon show and then why you fit. That's it. Na and yet, baby Nadia Kwa, come no call golden troop of Kudi. Now, so the Macon baby, oh, no, Name, it's a game. Wow, the mamma say, why be a mechia? Mamma say, what he has said, no, or my young powerful bracket 2-4. Yanko Bowo, and I mean, Mamma say, what do no me a cocoa, fair come and so do what he had the Chobia. I am Macamaca. What if you're not the mamma say, I may catch you and teach on what a whole child. It's a brother, young cough for now. One was so one was so. Yet you call me K1, any antibaki. Ana mama Huda also wa America memo. Ana yenya bema wa Peckham. Nye Beckham ye Peckham. Ya chem kasam. Ablon pamati. No. Anti ye ko Jordan so wa Junior so ho. Ana afia ye bo so wa Germany. Ye de mu nyina asesa maka ye ho. Abo ye ho ba na fan club no so no. Mugu so amotie. Ghana for so amote fan club no so no. Onyankopon ehiramo. Abrotia Sabredi ye Ghana manyina etio ehwe wadawruma fayeko ema ye wate ye kwame da se brodi for kwabla na ye tene kana busia ye ntwentwa so ye befra ye case number 1 ababa wa ye frɛ no adwoa entwa or ye complainant ofri miami krom esra so na eba ye bosomtwe ekwan so na osia brantie bia de nana yawo ya wono so obokwedu ede etiane di asem na esi adwumo we da yeti free ni wura no nti court order in court me papa akwaba ibamcho ye na ya na me pacho mo set microphone nkona no ye kakra ma no ya no akasa kese ama me wate minim se emu oden so nyankopon adaroma asem na bepie Sompa Nkomo dwumadie so no bibia beto fom boko amu akoma to yem oba pa me mo akwa babiem ibacho me da asema me sa wo ye nyame ado me ho ye efie boko ibacho enye boko ya minim se enye boko okwa sorry ana se oye mozramini ana wosom na nanom bi ibacho me kwa sorry okay enti yenhwe mo ano na yemfa tre kronkron no ema no aha wo ba ase no mamamre ne amane ye da ho no yento ntwene da bi ada amesa ba bi wo bi ohini ni adazo papa bi ye kandifo no no wo ba pa ba bi a wo bi ano ye chia we na wie na ye gidi se wo ho eye waduru tachima dada baba minim sa ba wi aboy nim de wo ye ono nim de wo ye ama ka peja kwaso na kedi machi a me sa asem de nka no ha me ba cho me ama antwiwa ya me adwantwiwa ya ma ba Sompa Nkomo dwumadie soe ya ma ba Sompa Nkomo dwumadie soe me hyebo se asem bia me beka no ha no asem bia me beka no ha no eye nukre trodo na kontompo nim enti erade boa me court order odi me da se adwoa shaw hu de na pepe wani wam ni so de su ni sha se asem na ha wo no wontimi nka nkyere ye ne ya bedwafo ene ye tiefo a ene wie wonom ehwe Sompa TV na wonom etie Sompa radio o Sompa 93.1 Facebook onso for ehwe yen eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 sanso na YouTube no eya Sompa TV Twitter eya Sompa TV Sompa FM online so for 8 ewo online so www.sompaonline.com and somewhere ye beka nyina adwo ansem na busia ye kru kra de akogo nto betimi yakọ ho na okekenka bi nso de afadwa
na me kasa se be ya betimi apepo wani bo no so me gidi se wani ase awonte no e de na wie ha wetete wo se na yaw wo de wo fagye mu ntini yenso mu ne yenhwie enso nwunu enfa nguso yi e ba cho me da se mama makonwa etise bia betina mo fidie so na mene no enetie one ho enetie na yaw a wo firi hen wo firi agran so adru ya wo te hen e ba cho mene ni nyina na etesere so okay na ye shase enkola bremu ena mene ne shase nti mene ne wo ha na ye wo me ba panyi e frɛ ne makua wanya mfie 14 years 18 kura bremu no adwo wo hwa wo sese wanya mfie sen e ba cho 28 years enti ena wo ba panyi ye sen 14 years enti udi 14 years no ena wo ne na yaw e shase ye hyehye ho eno kura na wonya ndru ye because o say 13 years because one net na di science na nyinsen ba e ba cho it na be 3 years adwa say you won sisi ni ye wo ba panyi no so awo sen 14 years ana wo wanya sen me 28 years 14 say 28 yo adwa na ne ho na net here that time no me ba cho na me maame nua enetie ba cho wo maame no papa no mo we no maka baby ka fra wate e wo se ba ne sa ye nto aso mfiri ho enti wo hu no na wo ne tena ye e wo hu no wo sra so ho ana sa wo hia no hin e ba cho sra so ho ana me hia no okay yenko ana ye dey simpa cho me ne tia no ma ne nyinsen baaye no ma nyinsen ye nguda e na me de wo sa me ba no nti na me hwesu ban a wo mu na enkoyi na wodi mani ti na me ti me maame abusua fi na me maame ba akotu me ti me kotena eye nana yaw ne master ene na ire nchen sa ata na me koboa sister no enti ansa na obekwa wa akoboa wo mu no na odi wani wo kwan be so ne be ma te wo si odi wani na o da wo tete wo ye deda na so wo ye de be e ma asem ene ade but sa ata me fa ne se onware me nti no de obeye bia no na me mfa no ho ena meme so na ne master ne hu no ene wo fa no na obo ane so obekire na dwuma nti me ko sister no ho no mokoboa no sa ata me na etwa group susu na obi ma wo 2 cedis a ne yiska ti oya no se adwa wo ko bi agi 2 cedis fa kana maame emfa maame wo de efa twa susu ne maame ti wo de twa susu ne maame a maame nya sika e de ko han dan wo fi ase ana me ne me ba ne tim ti sa ata no no otu kwan omokoye adwuma ti obaye no eno obaye na se wo se me sa age na ne tena na me ne nyina ate dan no onye ska no de kwa abonten otimi yi me widie matade no de akoma me yonko ba wahye ya me se nyehwe na me ne tete wo ti me hwede ekọ na edin ena me di tuba esere hwe ba ni tuwa ba ne die ma fa na ni machi na ose na ote sira so nti mokotena wo hefa biem okotena wo master ne nchen wo he e wo fe ono no ote fe ya ase okay ti wo bo a me nya sika ko ha dan no minso me kotena fe ya ase kwa na me nya dan no yo nti be ma ne sa ba no still ade na wo ya no wo ye ti me fa me ho adwen se nyame ado ne dan sika ne so a minti me mpam no dan sika ne so na me kwa me mfa ne nkobi ti dan ne time so ye no ne fie wura je ne dan sa time advance kura wo ba mi jai man na ti me ka esi ho a me niema na ba no wo fa ne bag so do esi nam se yawo asetena wo na metie no me ka se metimi biuma na meboa na wo boa to boa se ne so duemu efa ma me na yawo ne nete wo ye masem na ese wasaba be fa ne bag asetena wo ne netie no ka so betimi a na oboa na ne nyina mu na busua eno na ye ka cho so so no obete anasa won kwa na wote na se yade bi etete wo na enam so ntine bi krampo na wo sisi echintini no ya chese sawa fa woto ase e woka won nankokom e fa wakosi wo nantini no eto da bi na etwon yade we se yesi ateka yade no mesro 21st clinic nkwa na timi to ase enu tifo ni kiremu e wo ehwia overseas alpha radio nchen ho na won fa won fidie kokudam no hwehwe oni padua ni mu won hu de e ha wo e wo se ateka ne ho
ho na watimi e de aduro won so aka watu ase was laboratory test ahodo nyina wo ye bi massage machines kama papa bi eno so ode twetwe ni padua de manyema no ama niema akonkan dia ma na ose yen kan tro wo se e bi anyalwa ahodo bi te se hepatitis diabetes emoja broso anase bi a wo de na ye typhoid yade bi e wodin wo wiase mu se osaka ho anase de hen na memodin efri wutini so bepe mo borado no eye 21st clinic na ya no aka is 15 branches na wa bie mu e wo mema fa na nyina kumase ase nom ehwe overseas safa radio enche ho no efri wa wode wani kyerem wo boase council quarters here no e wo koja hye ho no won sabeka wonom enkran our domi market sunyane so no regional hospital first gate ni hwe ni mu ho baabia ATM ni esine ho na won sabeka wonom kranza tachimai ene ebiaya miaya hodo ni nyina no 21st clinic ubehu wonom e wo ho 0249311311 0249311311 and 0540311311 Mizo free drink any 5G meza busia ya badi ama wate enunti etre se baby adompembo ekoso se yedwumedi e biti se yiyo awade je badintuo anase party bi na ekoso ensore mo hyiemu eya no magi mizo free drink e de amama hoho ene masorefo ene mabedwafo ahodo a mo hyiehia no na ewo mango flavor ne kwa ho ene ewo mix fruit no so ewo ho saa so ena ye kan for 5G meza e de amawo eya hoden po esanse ya sum green tea de agumo kan tete 20 ni ade nyina bi wom ena jensen no so wom nte no wonnom no wahoden atofo ma mo atoba ha no ehye kena ubegina so sate na watimi ahyekubu na ye ka cho se biamia hodo bebre no ena ya hyeta ewo ho manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas because supermarket sister sewa ewo abawa post office anomaje mama Esther ewo Atcom Royal Ventures water Baptist University and we akwa na won sabeka no PNC Ventures anomanya taxi station hwe ni mu ho Oben Charity Hospital junction wa na Sachi Enterprise wo asafo abinchi wode VIP car park no edi enhwe ni mu kwakuoche company limited wo poema tem kropoko foduemu KF Kunju Enterprise enso nom hotel enhwe ni mu ho abrosan na eni nom hotel di hwe ni mu no ehwa na obehu no wo soame bomode frame 0246 270-221 and 0263-185-869. Ubetimi asa a friend number we say na wonom ajewo so 0558-106-348 a mizo free drink and a 5G meza. Sompa chadi adwumade ne koso na se toguso ekoso eno tifa hudom wati obi ni ho a wama ono asafo awrade bibi ya wanhye na nemu to abodogu enso nani na dachi bi no won saibeka unhra e de afrimo ebusuan ye kan so se ade bia wa ye de cha ye yesa ye mountain tomatoes anase bia esadin sa hodo eniema bia abusuafo wode cha wo bi ekosise bronya so a enseye no ye gye ne wa ha se num school bags and tomato de ni nyina ye mpode wo donsem ena wode ema seye entoma hodo bia so abusua owo no daroma eya na de abafi se be fra woni biefo no entoma kunafo ene nyanka no ye dwire wonom eho wode no eye sika abusua ababa akopɛ na ade befa so 0598 0598 Sompa sunyane yewo eye night market wo Sompa Nkranza GCB abrosan mo ena Sompa kumasenso no yewo eye nom hotel fam ho ante no ba bia wo bia peso do ne ma ne kɔ no ekwan eda wo kanisa heba center abusia wo say eye anu wanyo nupa wo de ba adwama so kanisa heba mesha ne bia nom na wo sisi ya de won sebo ya etwetwa sie nkoyie na candidiasis gonorrhea syphilis na munyalwa hodo e de aba beso awo so ntene mra yo abedware wo bema ama oban so no ewo ho nsam kura eye dede ama wo wase prostrate ne ho nsam no ne dwumade ne nhyada enkoyie eno aka ho bie ne wo dwonso a na bema wo chemo ahwe de katita ene be hye wo bema mu eboa ema mogade afurusane ye tachiman kanisa ba center waso ya kese ne wo ho sanso na wonu pe wato ahyeta ewo kumase enkran mankasim cape costa kwasunyane ene mia ahodo emma no eye 0247 887
9436 and 0202 990 943. Ebusia ye kanfu pre-care prekese powder the amount. We eye obo heba center ena wonum ede aba eye ayasabia prekope na wache se prekese no edidwuma so vitamin C ahodo no ebusu sebe na vitamin C ya ubenya ewo prekese mo no eye moho miensa sa wo fa de wanka animu a 3 times eda ubenya ewo prekese mo wonuma ya ne muhu de kwansusa enso emunso aka ho amwahwetwe nwanu no bi de aka ho binte no ebusia eboa makoma ne boye eboa mamogye afurusane wa wote wa na chese honam nyina ye otitiriti ana setache wo ana so blood pressure ne kosoro wode no aye cholesterol ana se sade na ahye nipadua ne mu ma eboa mamogya so ba nipadua ne no ni titru ene apemfo no eya no manya bi atobo heba clinic adoa to adumanu onsabeka bi de afri wo dani heba womram apidank heba womram misty heba ena KNG heba enso wo atonsu 0249761508 and 0257 472 506 eno eye pre-care prekese powder na ebusiafo mani bi wo ho a wonu krunum complain kire ye adaya meyira senye obi enu oba akrampo de meyira senye no wosade to no wose na sebon eya na eye yade no nti ena rubber capsules and feminine wash aba eye nya bi yetete ase no mu yase eso twan me ka kire odi fo po kwa na wagibia kwama efiefo ma ni bi mi modin eti wo kwa ahemfie ho a wotimi wo sa wo kwa na ho ahoɔden mu wotimi kwa no wani gie mu wo kwa serious na de na ya ne sana na ka ne chacha so tuntuntuntum ɔde bɛbɔ ɔhene yire ho awie na fe na ompie na fia ye ho ɛbasa nya nika ɛyɛ rubber feminine wash ɛne rubber capsules no ɛno ɛna wo hia ɛno ntini ye ka kye obi ase nya eye ekoba mo mesha no so efa epe so sebeya obre ene wa ho omre wutipan ne nyina no ebetimi eyi na free wo alaba kumase ha ena obehu rubber capsules and feminine wash no wonom so ebi aya hodo sanso ena enkran new fadama won sabeka wonom 0244 634 024 FD agia to muntina busia wo yisi a wo ha bia eni ekire ye to adwumade no so ha eye Sompa TV ena wani gu so a wo hwe na wo tie ye no Sompa 93.1 kasafidie so e wa santemantem kropon mu eye Sompa Nkomo dwumade ena wo tie no na enne afa no wabeka ye ho awrabi efre no adwoa antwiwa ena wabase ni kuna efre na yawo wade na efa kwa bi so a enye wa shama ne bonase adwoa yentoa so ka se ho ne de enya ade abetimi atena se ho biem ena de na siye timi pa cho mama na afa ne ma na eni mechi timi kotena asre so me de me ba ne ko asre so no na ofred de but na minim ba bi owo nti ya na me ba ne pie ba bi a na odi sun na odi aba ma enkola na esre me se me ni papa enkola na esre me se me ni papa me so wo papa enkola na esre me se me ni papa me so wo papa oh inti mo wan of friend say o pese wo ba nam say yawo aha de say de me ba e ma blabo no me bo ne kama nyame nti me ne me ba no eti asumdue mu me pese wo be sa be ka me ho na me sa call back to zero na me kan say chire no na me ne ba ne se ma enye hwe bia na me papa wasesa ti ma me bu e fie ho eno ne ma me ne kasae eno ma me ne sa adwo enye hwe ti me pa cho obeduru anadwo be 2 oba na ne niema nyina afọ ni akra na me hata niema ne ma no ti me ne te kama before so obeba ne nso no na me gilon e de ye madwuma me ye fried rice ne jollof e wo sere so nti me jaye no na me koje container bi na me DBA sports DBA sports kese na me edru weekends na me ye aduane fufu ka ho ti ono so ba ye no na okopa adwuma o ye electric weather e wo wood pillar ti bosome so ani etua no bosome so ebi a no nya kakra no dia support me ti menyem ye no na me hwe menyem ba before se mbenye me ba we sei me hwe asete no me wo mu na me ninje opia wo ma wa ba ntam kra na 2 o'clock na me say yawo adwoa wona ne din ka atie no na wo ye ma asem e pa twa ne ena ukobo bra wo de kwato ne master nim na ne master ire ne jewo ena oboabo nkakra wunya sika na wankasa de be han wo dan ena wo se wo di wachi ne wabada na ase da bi wanti ase ena wo pa wo chewa na eto wa adwene mu na wo je no enti eno achi ena wo se pie a
obebe fie na homachi 2 o'clock adwa sama wo kan no kore e ba cho me ntwa ntro ti na me kita bible no me ntwa ntro nto ne so da fi se me pe boy na sem enya wodo na me do no but na me wo ahumobro e de man fi se de me ni maame ni papa no sa pepe no no so ni maame eni papa ti me fa ne se nka obema na adwen akofom na nka ya bobra no apebe de me ma no esi fi se me maame na me papa etina ye no mo anya ye hwe no mo gya ye ho no ya ble pa ade oni mesre so die oni mse manfa na gono so nti sa na me pese nka me na me be ma no etina ne ye adwen ba akɔhwɛ nkola no but na wo no ewiase ye ne de chense obetina se abobla se wo hwɛ ne ma tina me fight ye na metimi aye bia de na me yese me de beboa be ma no timi kwaji loan na me de ama no emfa nya adwuma sika ne be di ne nsa en wo ye de ope o me fi okoka o ye sa de na etomre bi no me nka biem oba na me nka no no etoto paapa so de ya me yakura ye me nyem me ba we se ya nyinsa me nyem yansa me we odi mani de ho de na me ni di wo so koton ne ma wa putu oja na me so yo mate ebo anajo 11 o'clock no mai pemfo na me ni di nti bla bi o yeso jani anu oba me ba mu na me si soja ene de ho de me ni di sisi anso na me be bi adwuma ye nto ade no se pemfo na ya we na me so ya so koton ade my friend wo de wo ba e ma me de ebufuo toto ba ni me ba ya panyin no ko apusu oja ko hwehwe na me hunu anajo 11 ko hwehwe na ye hunu ebo 2 ene oba ma nka ne hwe se ma me de ho yaw ne ebufuo yi nyinsan no atuguye me yi nyinsan no anche bia na me sa anyim akola we sei no na ba ye no awurade minim de wo pese wo de me ye nyinsen we de me try se me de me nsa be kan bia na nyankopon akuma to atwene efise na enye first time na enye second time na enye third time edoso enam ablaba no ani me wo mu nti ti ma me didi ma na nyinsen nim so by men kind dodo bia ye bi but me pese me hu asetena pote ye na yetiefo hu asetena na wona woti ansa na akwada am se wanya besa afi wo bedru about 8 months 8 months enti akwada we se ye chine se nyinsa dodo na watu agu esanse na brabo na enye ninti na wote ho na wo ye dai about me fa ne se na nya me fa ne se enipa sesa ena se mewo me baba akọ ewo ha be wo ba akọ wo ha no na me ni somufuo no ebi ablabo ne be ye den ama me ti metina ho se bia na nyame ya adom na wasesa we de nyame anya adom entina ho saa wo Ghana breye mu ayedin ai enti yase work and stay in Europe bomodi akọ Europe abrochi memu kwakwa tena ho na ye adwuma na niema nkọ nkan ma ho ni sika no mabisa ma me sewa oba ye hye no rough akasa megeme de we ba cho besesa no ase no mai bebrebe enti me so bomodi ani pa mienu pe emema na ye hia wonom 0241 272 990 0241 272 990 ebusiani pa mienu pe na ye hwehwe wonom na sanso so na ye kan for eye traders charcoal powder e di amawo wo yemu a efi abemu wakwa akodi aduane bia wudro wom anase bia ne ekuafo bi omo ye patra no wono kobo spray ya ne ma hodo bi wo ho a eya na wo se twentwen so ansa ne ato aduane na bre bemu na so ye pesika ne ntemto omo de abadwa ma so wakodi bi amafia baweyem ye kan for treasure charcoal powder de amount wo sa treba akopɛ na de agu nso de de mu wanom ebe yi fi ni nyina na ewudro de afi ni paduam mo amobo spray ahodo ni nyina no wo kobo bi ya no wanom bi wo wie soso a na wasa nom bi emema ne bi wo pese wo gina won na so wanya oba bi wa target na chente no ene obepidepida no mesro ya na aphrodisiacs no mo nom ne more enti what rade what did this I want some nyina wie na busia bomode ya na nya tete chakopada no one be what if you would do a drone nyina no e bekre no de afiri ho ye kan for de ama hangover to afiri 0243 943413 and 0260 898914 Presbyterian Church of Ghana
Grace Congregation Swame enya mfinhyia no aduoso enum hule nyankopon aya domunte no wanum celebrate 75 years of God grace na chese asempa ne wanum ede ba beto omudwumedie yisui no wanum eyi free Corinthians fo wanum edi nkan ne tidunum chichemu edu na dwumedie na hyase dada esanse ne madodo na no de egu akwan mu nte no wanum aboboso aba bedru na ye kasen no nyankopon eyi adom a 12 November and an important so no baso na wanum ebe fra wanum anniversary crowd and to map fe ya chese obetimi ede aye Grace Congregation no was swami ha said ebusuan ya no wa hye no so ede ho agedwumedie wesem sede Grace adom no ebuso no wokwa no wakwa akwaje wo chefa ede free sedwumedie wese we eye Presbyterian Church of Ghana Grace Congregation ya no ewo eye swami 75 years in Christ and I want them celebrate Tabitha Clinic was say wonyale wa hudu nyina no ni titru any prostrate yade ya twemema dodo na kwanse do ama enne ebi mema nom da form esan say yade homa rubber atoto munte no was say bla wo kwa da bia ye free screening prostrate ho wo ye hwehwemo de ama kwa sanso na diabetes yade sekiro yade no so no wo ye hwehwemu ede wo kwa da bia nte no fa sa kwanya no so na edu kwa da bia wo de wani akyeremu e wo sofoli alignment and hwe ni mu ho na Tabitha Clinic kwatimi ahwe ede dwuma ede aboa na wo de na kwa ye obrebo ho hawo anasa wo sakidni no ene ho atechema awo ho nsama ya wo den anasa ho na mu hwehwe sisi yade ene wo mema yo emreye abamu a ene yalwa hudo ya krankro ni nyina no wase abibiduro kan wo de tu ase massage papa bi koso ukase mu ha nyina so wo je tu ase scan services and laboratory services so wo ye bi e wo ho nto kwa wayare sade kita oprekope enkramade na First Stoneford Bridge ho atomic runabout first Ford Bridge na wo atomic runabout no ho na obehu no na sofoli alignment hwe ni mu won so no wonsa ebeka no what do I need to more takra de any sunyano swa Tabitha Clinic ubehu no ho 0260 196219 and 0202 347 647 ebusia eya no amafia ye de oba wo ho apopo wonsa no eya bo ukuru nkwan last week Saturday no me bon kate kwan me de akokọ na ye BBC Bollis Beef Chicken no enu so de eye live bread we nya akokọ funu ni bia wa makremoni na kum ne kama wa dress ne fine and wa de akwahye fridge kama emutie mu nte no wo wie nya hoode anya mpomuden mesro eye Bollis Beef Chicken and aye kan for de ama we wo full chicken no 1.6 kilogram ho 1.4 1.3 1.2 kilogram ni nyina ebi wo akokọ sre akokọ ntable wings ne gizzard ene nam ahodo ye de man kraman ema wo we eye akese ne bi ebusu wo ho Bantama High Street one price bi asafo ne de hwe ne mu asanwa se dwom Santaso runabout unit oil one so ewo ho sanso na eye poku trading wedum ejimo ewo top high tech na shell boy di junction so no won sabeka bi 0544 444453 0544 444453 na yanko express group for ho nchen na yen samra madwa so bia na nkomo no emu ode emu areho na ahudwan enso eka ho express group for sebra na won fa nkwa ama no ne ukosua de opese okoto wadi sua so anaso opese okoye adwuma wo ho a akwanya no enie mo amutimi kwa abrochie kwakra ne ma ba no so no eye amonkwa express group for nchen na wontimi enhwe mo sebe ya ba bia mo beda mutekite ho nsem ene madisua ho nsem ni nyina no obetimi aboa mo wase yenka ncha wo se wonum ekira kwan no obehu wonum ewo asafo ehwo ena wonum ewo asafo labor runabout wa keneshi first light also won sabeka no won kan tema our community 18 Lashibi Goy filling station won sabeka no wo sansuna East Legon oben Trinity Theological Seminar no takra de wo sunwane tamale ene bibie ene bomode na freme na wonum enje wo so ebusia betimi afra 0249 000448 0249 000448 and now 0555
450067 express group wo mo na efro so akwantu wo nsem enyina fa bedan wo no madwoa yen to aso wa asem ne ba bia edru no na mese na wote wo na wo ye den pacho na minim se obesesa wa asem na ko bisi min se misa bi ntina me se bisa no na nim se obesesa pacho na de na wo hu se obeye de aboa na ma na sesa mihu se ase me jano ho no mo na okoye no odi ne ti kopempem anti nka boa na nka wansamba Sompa se obaye no de nka obesesa ne nka wadwonani ama ya hwa akora no ene de wabeka ho no but me hwe ya na so de wo ya na wo ye but na sa ata manyem ketua we nso ewie na me mpese wo no nso meyi atu agu bi ana me kura magye me kra free me nse ane nka abekọ nso nti man try say kwa bi wo ho a wonye ti mi jai ba no e de man no se meye bibi kakra dia support na e ka na e wo ho no enka yetu se be ya mewo a metimi enye bi kura e di ahwe me ho ti na me start se me kọ bola ho akwa fa me ko ne ne ma be hihye bodwa ti me start se me kọ na me time ye se so me kọ hospital adwendwen ti me kọ bi o mo de me tuku bi nsu so mo se me pressure no enye kura me kọ bi o mo se wodi pe na enye kura e check ya ye nya bi nti num ko be nsu nti di mana be time so ye time so ye kura no say ye dey ye friend no na ombaye na wone na danfo bi ko didi ti nam so ma me nua ketu odi machi ko didi na tem say nti wote ha na me sister awo aka na wo dem unfi no so o ka chiro bi say obi ho dodo na o se awo aka no me so me ka say me ba panyin ne time no sa ata na me ma me nua no wo ho nti no ache na me sua nti nei no awo aka me a me hu ti wa na me frɛ woman bi we fi ona me se akue cha me se wa say my ase ya me ya no da yen so me sorry eno se dia na ye ona me se me hu se bibi free ma se eba eno se adwa na awo na aka ho but na pressure na me wom ne sika me be kwa wo nti na me hu se me ko no se adwa ko na nyame beye na me se de bi enti wo kọ hospital ho no Nyankopon ya wadoma wo hye wasumdue ebe se bibisa sa woni abrante ne tena ye nyina no na wakotu utinsa oya ohu ade na sa mo tempana sa besi ne e de na si ye ba cho wantu mitrinsa me wo me ba we no e na wotu ne din e na oya me ho ade 5 months as 6 months mo ani nti me wo me ba no wosu me pepepe e na me yare da ho me da ho e che ti me ko ba bi ne ese e duabo na ese obi a me de ne ka e na abo me dua ni nyina ba me ya mfi me ti obi de koto me wo fa anim e na o se ne yempesika ne enkoda ne dua no me se ba me pa mo cho nyame nhira me ba no ade a akora ne hwehwe wo wiase bia nyame mfa no akora ne gina ye se ba enya akora ne bia nka menti ase ne nyina me hu kunu me hu obia me ni me be ya ye chini pa akokọ ne nya akokọ me nante kakra bia na mabre ne nyina na me be ya enyi me mu da akora yi di machi eboa me obi ne hu me mobo ene wo che me 2000 se me fa nya adwuma na ba ne se ma o dis ka ko ya adwuma ye na ne dua no ho nto e de me timiti ntasuo vortic nketo na be num na me ni di me nya hwe na dua boni nti vortic bottle no ensuo bottle nketo no wo timiti ntasuo ntasuo nkoa wo ho na abegina wanum na abegina manum na wafu ahya na ase den na na ye wo anhye nso te ya na na etie mintimi ni di mintimi nya hwe mintimi mpo nso me bayi mu me bayi nso ko school ebi wonu ma o ye ma break no free school ma be hwe onua no ti se da ko bi me wo hono mo no ba so be hwe onua no wo de ne nua na hye kire ekọ FM station se ngo kopemwa abeboa me ama ye nya sika da ne bia no enu achi aduabo no ebaaye na dane no so mutimi koda mo de sika na obi de ma o sefa ye adwuma no 2000 no ekoda na edua no se se de airport na esinti a wo se yemu a esi ano dan time me dan na me ni team no time so ma time no kura anso ene wo koye eja me ne nkola no ti me yare da ho ni ma ne fiewura o gene dan se na aso be 4 months na wo se wo gene dan de ekore control nyina ti wa na me ye na me to mani a na me nya ba bia me yi niema no e de afa e na container na me ha ye
container na me haye e de ye sports no na se wo se me yi niema no ekogum ti na me da me ni ahode nti me ba no kopen krofo wa abonten e mo mu beso ni mu haye niema no ti wa na me na ba bi e beda krede space kakra bi na wo ho na me ne nkwala no me ba panyin de ma ne koda ba bi na me ne ketwa no ada adwoa o time waso wodan a wodemu me pa try ena container wa han a wode ye adwuma me pa try ena wasesa wo niema ni nyina akogum e ho na woda sese me pa try wo ye sure me pa try Abusiafo Minister IBJ Chief Executive Producer Edema Sompa Nkomo dwumedie yenda na sena ye mo na baso odi dwuma so pa nipa ya ade osa yeye na mesa abrampa otafrija wono so ebo ni chidom papa nyi ko oseme nante wa na moment wono so de akire baby adwoada no wose woda container me yenhwe se yampa minister mo boanan ekọ ehwo anopa adwoa kwa Sompa TV ni so ewo multi TV decoder Facebook na ye Sompa 93.1 ana Sompa TV Ghana YouTube ye Sompa TV Twitter Sompa TV sa Sompa FM adwoa wodan ana o container na wodam no eno na edi atwagom pacho mo fan start ya no ho mayen na me hwesra so hefa pote na otie pacho me wo no snitch kasa o Mike siso ontimi nkasa ebusuafo hwe oba fe ya osi so ba mo wu adaroma odina paka be fa na wofo koye enso no one pa ba no tintimye e ka so obebo abrabo no ewo mu se obra ye okon de enso no obra ne de be di asiesie ni okoya brantie bi ba na brabom at the age of 13 years my fa ne sa ena one ne hwehwa wa 14 years ena onyem ye ena owo ye abrano etwa ne ma na so onya sika kakra ko han dan be ma ne te ne ho osa dada na ba na brabom ene obi a wote ne dan a ono akasa te me han ne dan container wardrobe na simu na na se dia wardrobe kasa kasa wate obi se yi wonte wo kasa akura wardrobe na simu no e ba cha mo mpo so ba bia wardrobe ne wo na wo TV ne so ma me ena enua bi na egu wono so ye won pa na so won panua na me pa twan se won na mpa no so biem ba cho me ka se me hyeha enko de pa cho mo nwura dem ho ma me ena wo niema so na egugugugu enchenchen ho no ba twan enti container yi mu na wo ye de adwuma esi ade me nya adwuma na wo ye de adwuma wo container ni mu na me ye sports ensa na say ensa okay enti se wo nya ba bi na nti wa jai sports no sport ne de scan share e my ka be didi manimu nti e ma me break sport container no wa de a e ba cho me han o han e ba cho o han no breben me han ye time ne be so next month time be so next month enti aso a wo be kwa akotenan ye acho ni mini baby ameko oni baby obeko adwa wo se dan a wo da na wo mo ba ho na wo share da e kwasesa na ema no kogu container nim acho minti nesa enti ye ko esra so a ye benya nkofo amomadi adanse se wo dan a wo da mu nie acho hane ka frase no enti be ma no wo he fa sese en acho mini baby a wo ne ba ne friend no se da ye de nye mana kogu container ni ye nya baby na o ka je ne ba ne se oba be kan ye ho a ye nya baby na nti on kan che me se me nya abotre nti ka wa de ma me no me roy me yare da honim na no wo fi me no me ro de ma no na o kire ne ba ne baby aka wa ne wo se ne ba ne nkoyi ka wa ne wo container nim no mfa ma me ambisa ne ba ne se na ka wa se fa brem ne ka wa no me no so na me da na no me dibedidi wo ya wo da wa na wo nya baby na e 14 to ye no ya wo ho kire wo de obedi kura ya den ma wo no ada o ka se na e ma rewo se ne ba ne ko school kro nya sika nkonso na akura ne ko e na o se kofa ka wa no na mo fa hye on send mu sika na oni mo number oni me number of friend da o send this me wo ha na lady bi ba ye say obi a friends no kra nyo no na frɛ o de o man adamfo bi na frɛ lady no so wo send this ka be 3 weeks in no sending 90 cedis nti ni week as in 2 weeks and no sending 100 cedis ti na ne ba ne so hia o JSS 3 cc a open registration ni ade ni books e so pese ya de na ma wo ni fancy pa cho
misrɛ tiefoɔ sɛ wode anka wɔnni bi koraa no nka wɔmpɛ obi do dɔkta prɛ mu ma me na nka me ne me ma ne nkom sɛ no m'ani ane da so bia o baabia mede me bɛyi hyɛ akyi de kɔ baabia menya mmoa firi baabia sɛ menya baabia mede me ti bɛto mpo na menya obi ma ne sɔ me bɛyi mu sɛ baatan a nka mɛyɛ adwuma kakrakra mede akyi ɛsua ka no fi sɛ m'anim ɔgu m'anim ase timi mpia srɛ so abɔnten so ebia me ko bia na de nsatene me so na na kafo ba na e bedi matem na de me ko hwini nyina ma me so me nya ko hwini ye adwuma ansamuntia ana aswode amani amenemu no me pese me ma we na anya sunsun so aso me ma so ode a me ye ti amankura nkiti we na anya sunsun so aso kura kiti we bo na be no onim me na won fa me ho anka wo ma nso e Umane I was here for ya ko computer so adwadie aba ya ba ya behwe na yakọ be ma ne nchen na obi nso so opeso kasa wo mu a eyeye no nso yatimi ama na bem God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kenisa Heba Mister. Na you will win taught daman. Koyu, ayasa de you, ayasa de ye pa. Bema de, uwa na wu ye osisi modru. Nansen, sisi ya de therefore to see me name yirisui. Ayasa football. Opasman, no pasiamano. Opasman, no pasiamano. Nebasa. Kanisa heba mesha ene yedi asisi modro me numbi na me yire numbi the medrize wakekada oyendam papa kanisa no oh adro no de ye kanisa heba mesha unumbi a na bawura osisi no mu eyi sisi ya de nyina afiri ho no na de me firi ha pe mokoto bi tuminika pa ma honya ha wo ye obao bema o emfa osisi ni agro nom kanisa heba mesha kanisa nya na wo man mu heba ene pharmacy shops na mu 240247 887-436 and 0202-990-943. Adre nyama pimfo oba ma abofranofo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatwe yi atum Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubi Konyanka, any Risiamob, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Enkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yebema Enisia, any Ekrafo, Editi, na Yankuayetini, Adisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matru Faiso, 0598-559802. Meeting beam 0598-559802. Edia was yet 1 media. Branya Bosoni, Nida Toswent Yunuba, Co, Nibeboja Trada, Nadia Moto Tumayeno, Yadiama Ekraf. Say, what will be? You already be and so what the money
mana proso everybody won shira mo bible see bi ohu platform ko everybody go be shira so mo hu platform ko everybody shira mo anu anya mo kese e papa mi so be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo ene yanwa so a yebeje mo a mo ye bi afie etwa mu no emu adanse de mo a mo nim sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatunfo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba Matsia Kanso Oni baba hunchwe Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation, Swame, Wedifi Shadio Sunum. Hooray! 75 years. Yes, celebrating 75 years of God's grace, assessing our stewardship. 1 Corinthians 15, verse 10. Weni asemwa yejina so. Enuti, tumedia udro bebre, and yedia guakwem. 23rd September, anniversary walk. Yenina ya benanti. Swame, na ye mwedi atrese. Onyame, oni ye dini. 24th September, symposium. And also bekoso Grace Congregation wa. Swame, 13th October, and only a intergroups quiz, and also bekoso Grace Congregation. 14th October, traditional food cooking bazaar. Ye and one way you kromuniane, near the akaka ye home. Say ye nina ye ni pabako. 15th October, a traditional Sunday, any asori nabakwasem. A bekoso Grace Congregation, Swami. 5th November, a bear anniversary floats. Nanim pompo swankasa. Broni bekase climax no. Aye 12th November, Swami. Na none ye di anniversary cloth ne be fra. Ni ya show nyankrupo chedi amponi monyam. Se Swami. Grace Congregation oni ye ni edini. Ye tunsa fra area singina. Samumrei. Namumeya dance for. Se Swami. Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation. Ye difisia et your sunum. Asumujema. Asumujengkamu. I keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Ninina Yedi Sisi Yehu Esibejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space how do nina Bishop Jewelries. Yenim ni fretiti we din somade hu jadada da ai wono no di do no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pepia. You want set wo and you want bako Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adibia. And ma opani pem. Wahu sisiri muti. The other best was the other bet to home. The other bet to onsa. The other bet to 9. A jewelries dear. A abish kumase yewom room. Plot 17. Adisha market chiwa. Abi plaza. A dankesinim. Ejuma phone any mut. A juara kopem memenda. Anopano sia.
kopema nyumre no sia Abishop wabi mo a mo pa ne dodo mo atu ene baako nyina say your jewelries dear Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelries Abishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding asking Adeshimaima yabeda muwase na ya mwakwa baha ya Sompa TV kasafonyi so ena wanigusu awoshe na wutie ye no Sompa 93.1 eno so ewa asante mantem kropo kumasimo eya Sompa Nkomo ene ewie yede somo no adwoa ose dopla play mukranka be man mehwehwe ma wa na asa hwan na ehwehwe ma Sompa FM. On China nka dodo prapra mu kura nka on fa menni mema no. Enkwat sinem. Ansa na wo beja ye ho akokora na enka wako. Okọ ye di sen. E ba cho okọ e blue 2 months. Enti di asem na wo ka chempa cho mo fa na your picture nto TV ni so. Wa yira ye hwehwe no. E ba cho asem a me pese me ka che ni se. Okunu ni ni. Me ba cho ai. Na ya no woni. Dodo na afra ni se me matese ya so ya nickname bi. Skonda. Then Skonda. Obe Skonda. No Skonda saying. Eti kasachiro no ne daso ne dia. Amanfo e omo hwe wo no tonkrama omo. Baby a wo bia obi a woni baby wo no. Omo misa na ma misa bone ben na me ye no. Ada me bone a me ye ne se me ne ne tena ye me do na one be pa na me na anim kwase we kumani ma se so abonten so baby a me fa bia ne yes ne me bone me ye no on do mbeje ne ma no mini ma me bia me de akora we ma na akoyi me se kagu me so da bia me si atwetwe me yani o meje nkola no me ko pa adwumanye me tua me ka se minti me fa kola we na abonten ensa mfa ne nkoyi obi adwuma me de akora we kra hye de kwapo obi adwuma ya mfa me mpo watu anamo akoye bi no obi so wonfa o me obi me de kwa minya chopa akura aka me yenso me kwa mo se me ba no kra ne ho a mete stage owo mu no bi akura no abehyehye choba de okasa meje wadi choba o na bia ni ho a wo de akoda akwa obeyebu ho ade se obi pa ope wa asempa anya sa wo boa nkofo didi na akoda no to ne nammo so na wo hye kire na wo ya adwuma ebusiafo asem na wie ya no na yawo ni fonyi na wo ho no Skonda pa choba ko bi o shekep bi o fe no so nka ho ma me ai we said ordinance so na bodwa brantepa waje ayi ne la stop black and wa bo ayi ne watch aka ho na nimo te kama de na so no sa asem ya ma adwa kan ni nyina ya no kra de aba brante ne suba oni suban pa me nka nkomo pi me se champon wo he medase wo he me pa cho wo se ewiase enka ye emfumso a nanka ye de ahie nyansa ena ebie to se ma me ne ye papa ewugya ye ne a na brabo no enkwa na wie ye saa evi se me ameti ase me ne nkrofo bi a wo moa ne nam street so atususu e de abobra ko university eye determination usu adwene pise me ye se ya enti ko ye enfumso na emfie dunai wo wo ya wonya 2018 akola 14 years na chi no sebe wo ye gube ye mpre na me me mfa ne sa e de ben na bema ya woni suban in fact me pesa me kasa kire ema bema ya woni suban wo kon wo ba wo de ma wo ba na dwu no mienu anadwo e ka ne sen duba ko anadwo donko no mni ade ede we ne be ma wo se wo bia prama be ma wo sei wakogine ni wo baabie na you continue to do it for what ede be wo do jimi sebe misramika wana ka kire say be man ka oba ho a oba etimi mo bra wana ka sa sebe be man nyesumye ene edieti ayeden ato no so ama ene yenhue nyansa wo hwe kwasa bontin so ase me me ka Ghana kwasa bontin so ase ya se memma ene me be ya adwempa emma ye bre ye ho papa e boa emema
anu nte se na wotie ya wo ya wo ya kame wo benya 14 years sabi we ye gu won face na chi akore ya wo nya emfie face bo so me whatever wo ko wo de den edi betre se wo ne be ma no esada abraya wo flirting around enom ni ade wo bo ho modin wo konya chaos wo han wo ye adwuma we say be ma ne ba be kame bia no wasan ada ase ho na ya wo da ana se ne bibi no esikire gu ano ese se ye hue nyansa what you say asoma ya wo kan era ho de eso so no me aya metia se de me hu se ka betimi aye bibi apamo be ma no onye sunye o se ne wa ye wo ne wa ye wo ye ya wo so se sebe oba ya ho ofese ade na ma be ma jo shebre ni sadaka wo shebre na wo se no wo kono oba esa chese wo sell life and I wouldn't say emema ni bi ene man ni bi wo hono mo a ya ware oba bi ware be ma na be ma bi ware oba wo ti gi ni shebre sadaka mu sell life and we tell so mo wani ya dan ada hono mo what you say tie ya what you say yi se obi be bo okra enkoda we say no akora we say and come to me na call friend say dey care wo ye adwuma e pesika no betimi na call dey care na wo wi a wakwa fa wo ba ye abaya adwuma no na ye de ma e ko dey care me madam counselor one Mrs. Champa wadaroma so dua mo kakra e ma me menya na ya enua ba e wo so me de hia me mo ha o yeah oba pa na pom ti sen nyame adom na wonso e nyame adom wadaroma ye frem o hene ire na me was Sompa TV ne Sompa FM na me de efre we me so wadaroma ya te se wonu ne na ya we no kra ba time me am di neti yo na wonim ababa wa ye frem no majwa enchiwa ne wife no na wa he fa sesi e you know why Uncle na lamento na ya so we because me hu no me ti say da mo ware nkwa me hu mo bi adai wona na fine sana David na me nyoma we ntimi ni nshala ntasa o ya dai na so na edin ka ro dia na asa dia hi bia na so den wa kwan be so na so den say ye ni aso na ye fo ye mrema tu archi e won say ye papa ne mama nyina de ye fi na ye fa say una ye be ma penya ye say wo ha ye nkola no e bi be mi nia no atesa na wo mu no e was nke ye say last one na we school e was nke ye to aso mi nia no ye ko no no ma onya bo say ma e kwa wadi ko e kompose ye de kom ene sa de be fi e de say mi nia no won hwe me kira kwan if you die side wedding no na me de ko ni ho no ni hu ni bi won so so frɛ me ana me di ti me be bia ma ba so mo so ma frɛ me so no kwa de sister wo ye na ni kwa ni kwa na kan ti wedding kwa den ka me nko e so do ba ne pa ma jo say mama e gwa ni kwa se be e be ka mate na se wo ni ba bia wa na wo di se me pa cho ya fam Olivia Mami ole medasi ya besa kasawa ya dasi. Ebusiafo ya pe na ya wachira kwan. Ya friend no. Every be last week and ya de komo ote se ya se free Sompa FM, Sompa TV na yire de na ba ha se no so yo me ya adwuma ma ya busy ntime fro. Ene me star friend sa wa fe kwa bodo de ya to blacklist. So na ba ho mai sui. Mpacho mo mi entie se na ya number de to. Stay on the line or call back later. The number you called has not answered. Otrofo se me dance ni wa abrochire ye de etumra na ya kiresie ya friend na besi na ekọ na awotwene me se champion pa cha to aso ma ye fa sima mienu aka ne nkan ho ya ye mai ye nya se me pesa me wo basa me pesa me wo ha ne adade eya hallelujah nyo ngomo mo wo basa ba wo ha no wo mo me pesa wo jo so gu fa kwan ene twa wuro wala ka kire wa tene ko
ehuro na akowani atireko what I say a drum me say ye hu nyansa say ye emai mani abrepa o say ye me say hu nyansa me tufu ba no fa no ko crutch ne ko pe adwuma ye wo adwuma na obenya ni sika na de ko hwe no na sika wode kokoro no so le de odi kura wonya bi obeda na ko crutch wonya adwuma obetira ko crutch na ne me sa ka ne say wo ya sebe bɛmɛ hwi onuanom kora no wɔmfi wɔm ɛde bɛtina sɛ wodi wɔwie nyina sa hyɛ ne mu wɔnkɔpɛ ne dɔprapra mfama the chick of it the dɔprapra promi na da no nyansasɛm bɛ na awura yi wɔka kyerɛ yɛ ni dɔprapra wɔn nyɛ sɛ bia meyɛ no anasɛ bia meka bi bɛtumi ka no kora no ama ne ɔte amɔnten so asua bi wote ase ɛyɛ meya paa ya kano kra no on nene no ye nim nipa wo ka se wo boy enfese nipa ne kofa enso betne me ka tene se wonyi na adwen fre be ama no so ton be ma wo se nyo be ma ye ne bobra hwe no wan ka se onko pede do prapra enfa ma wonti me handa ma wo do prapra na ade ade wo de mo no bia ba betwa uti e de wo ko giska duro eno nti ne me ka ne se awura se ne pa bibi ne ka ne pa bibi na yo na ti hu firi be ma no ho kra awode na onya ya wo de ma awode na ne ba bi ne page bosiba ne pe adwadwuma ye enipa ka ye history a enkawo anka be ba wonu obi a wasam ka okay what obi a wasam ka busia ma no so hwe yese no mi di na chi anu mi di na chi so wa yo obi basa saman ba ajanka akwara we say no wa hwe yiye wo so bibi mo enye yiye da okay enu nti no one sign e me fa ne ma no won hwe wo mo ne ye kan wo ba no mistake ya wa yintina me make ne mo ba ne ne asuru de acha pau okay de aso no acha pau me se champo man kansra one sister panyin no na busia obi pa mo for production line nto so ma me why nana ya wa baso ana master same nana ya master na osua adwuma won ne nchen no master pa cho ma han Macho mejuzo. Master na pomo ye. Nyanya domboko na nso. Pacho nyankopon kura ye na master within the same. From the same. Ya pese ye bisa be 1-2 minutes pe. Me pacho same say what en kan wo baby o wo hefa. Nana ya wa se be wadaro ma fa che me. And then next 2 days me friend no. O ya so sometimes in me say me share but my busy account maintaining ko. Also why Santa say? I come catch also Santa. Kuma say ya. I. Master. Hello. Friend ma ye why? O see ye here no ha say no why? Anya sa ye be born wanted. Ai, ye be family kwan so ye de ababa we be family kwan so ye be born wanted. Eti domboa ye na wamla ye pasum dwesem na o mehwe ne ma no na asetena no wa ma na ye nwono de ama adwantwi wa why me da se nyame ka ho bye bye mam se wa abra ayi ma ne nkwa na asem no ba bi a aduru no kura ye ohene yere me da se sima na ya ka na ye odia me da se pa na ohene yere de metumi aka kakra ne se ye mei aduru mra esese ye jai se ya na se omo ho emobo no mu titi omani ase kire yen na ye pemwa no edumra esese ye kano kware e kire yen esanse nye ye bei nko an te ha e na awie sompafo wo tie yen ye manom bebre e na wo makoye victims omo enso ho akodi di adwamu te se be ye be ya wotiwi bebre nso di akira awie ye de bitita adan ho esese ki osumu a wo mo nso de enam kwan so a eba aha sebe ye bibremu ha nya abruchire ena ukoye wo hu se ya ye koye ye bie ye ma ye nuane ne ntade free enei ye kura imu koye se ya wanhwe a gese wo che wo bayre enunti me pese me kasa kire me mama no ene ababa yi nso oti ho no tie bi ese kire se wudi ni de achia wure befi wadwen ana ade ede wudi etira wure befi se sebi esese wodwen fa ade no ubehu ane se afa woyem ye mei adwene
sebi oma ya se dodo sen wo madwene esanse wo hwe akodai ni mfiti ase ensema no wo ka se ne maami nuafo pamone wo hwe efiri abrantie winti ene wo pamo no esanse 14 years no onyinse ye no sebi ebia no mo hwe a wo ntimi nyina no ene mo yi ni si abonten na ho ne de wo twaagya na so tie ne nsem no se de ekokọ na eyesa ene nyankopon so baamu ese sebi oni enane eja obeje no nyame a obaamu ne se ababa yi timi ye ya nya sika ema wono akoye na dwuma eye ho ba nyina sabre no na ye ni nshira bre na wosen kodi sika ni bi esie ehwe ne ho so yie so nsan kofa emprenu imeto so na so ni nyina wanhwe enti enye nyame anasa bronsam bi na aye be ya wosi we yo eye wono ankasa bronsam enu nti ye ma mutie yan monhwe mo so ye na abrofo no wo mo dwene daate no ne eye maiti ha ne ye dwene sebi ya yase ne ye dwene emma na sebi won kasa wuti we wontumi nhwe ho da kwasoa ebi firi baabi de ba eti mo hwe mo so ye won ye ne ye mo me nkasa nkyere ye mayiye ye nkasa nkyere wo mo na aba ya wusu wo ma me ye me yade na asoso manka no kra na nkyere wa foforo kwa akotete edan ho no ono so abefre wo ye be hwe ne ntafo mienu ese adi so no abegina se wo se pe ayi foforo eti mu nhia bibi mfiri de ababa yi ato ne nei na mu hunu se enyankopon wa mayen sebi adwen se ye nwene ni amfa nhyehyɛ abrabɔ wanka nkyerɛ yɛ sɛ yɛ mɛtena se ni amfa nyɛ mɛma na nkoa na mɛma no seesei wo wasɛ wabrabɔ yi obi ba watete no ɛti tokuro bi mu wo hu na no hwɛ se wono na yɛ na abrabɔ yie no wa mɛhwɛ wo no mɛyɛ wo obedwane akodi na office enti wo de ni tie dua ne te wa nti won fa oba bia one ne wo fa bi dada am sa wa for na mo mrantie nso amonam abonten na muhunu ma emaba wa muhunu se kwan da ho we se obi ani nachi no abekwa ma no na mo ye o motokom mo ne wo mo wo awo emfaso ni so ema nkwala ne be ya asodie ema maba wa ne wo man ya yetimu no mo so mo hwa mo hu so yi mo so mo hwa mo hu so yi ma me se wa de pa ena yekọ ekotie no oba so no ho fefo na Nature Medics Consult ansa no di for pokwa bebem no wo se yen kan kire ema no mu amonsebo ne sisi so obunsa na watwemienu na se hu mogani edro bosomi na yesenkofo ede wo ye calendar kwaje wo musika ketue nso ye ma obi ni wu chajo ene dane na aba so ene mu nsan yade ahodo bi anase wase wonsem ne nkoye eye gasto mesha na wo hia ede atu stomach ulcer ene ye fumkro na so wi a na men so plus mesha no wo de atu wo fichi kro mu hawo a me bo so enso ase na enupan nyina da ebusia Misty heba kumase Jeff heba mankesi pene heba wa Cape Coast ena nimdie heba wata dena na boache heba wa Accra ena Echoes Pharmacy so ewa Ashaman 0248778899 eye wono maya no wafre wonom Diamond Diagnostical Center Limited Dr. Malina and Dr. Joshua wasi yen kancha wo se ene esan se bia enema enkoye fa mountain no yede eye prostrate ho yade bi atansa wo eno ane se wo ba no asa wo yade se yede eye rubber kra na to be memu anam prostrate ntia wo beyi ama ho ato ye mfa we se kan bia enkoka sanso na also watri bramo ene wo sa na obrabo ne ho dwumade nyina no na kwan so wo dibi ewo ho fibroid nti oba wontimi fa yefunu wase obeyi won fa sekan enka dro ene wode beka na nam so ama wo a wo ho nsam akwa atwede ama wo no won sa ka bi kuma se obehu Dr. Malina ne Dr. Joshua ewo hase ne sanso na nkran so no owo ho 0267018289 and 0207515623 and Kramana ya 0243176111
119 0243 176 119. Our Bishop 75 Enterprise. A good dear papa ya ne border from Efie. Efie with three so eko pim one kasa wo naseno. Ebusia for ade biara ye good dear person de sese ho no. Ebusu say cha papa ne border from ntia no akwa akopebi. Dwumedia na se dwabo bi ase. Wa wo fama ne die ekowie mo ewo Abis Plaza plot number 17 Emrom Kumase Obayadeshia Market 025 and 0598 585219 0598 585219 and 0454 304 135 Niwad Scientific Clinic and Diagnostic Services. Dr. Nimo ose wa wodi na aseye no osiesie no amawo sanso na bema wo mre yo openis no ya atofo pen atofo mo a obefa no osa de atua wa ma hoden bem enum ka bone na bewie wo so awo ho nsama ya den e de ama na mu sayade wakwa akoti bi nam so nte no wo sa ne ho dwumade nyina nkwa yade bie ha wo e wo wie ya se no ebusia ni what says fabra na wontimi entu ase enfama laboratory service wo ye bi efidie wa so wo scan service nso no wo de twa bi e wo ho edwada kope memenda anopa no so pemo ekosi se no nsia bebo no wo ho e de e bound Kumasi atonso mu na akọ junction woni adanse rural bank no e na edin hwe ni mu 0244087687 and 0279087687 na Lose Herbal Center busia the Virgin Doctor wase waba eya na wakọ nchen na wonya wa ahodo bi a eha wo no watimi akọ akoto ase ewo ehwo enam sayade na eha wo anase oba wase wo ne ma enkoye meso ade biara eha wo ewo wase wo anase wanem wo no meso ya na wanya Lose ni nupa ya wode ebedwama so no ebi ato na etimi aboa o na ni nyina na Lose Herbal mesha eboa ema eyedwumade ekoye ewo nipadua ni mo ebusua ba bi atu no to no bia no obetimi akoho no akwaje wonum enupa bi 0242 133-577 and 0248-619-999. SDF ni pedru one maya sabia Kwentu Herbal Center ena Efreway wase branamu sayade ahodo no ebusia obetu ase one touch e de amount sanso so ena wade nupa aba Akwentu Herbal mesha no eboa wa yefuma yekutu anase wonumu ato osayade onsebonzi so typhoid ena hepatitis ni nyina na etu ase Akwentu Herbal care mesha so no eboa amanya munyale wa ahodo no etu ase Akwentu Herbal co mesha eko kwadro eboa amoni so da ho e ma mre yon so ne timi gina ne naso niam ahodo bi ayete se yam sasabro eniti ade no etu ase wonu ma kira kwan e wo labor runabout asafo Kumasi ha bomadia na ne mpanyimfo no twetwe nkomo 0241296622 and 0246628508 na yen kanfo Abe Herbal Clinic enfama ehwo na bema obema na yeketekete nkuruma afa na efefe ba no wo kwa akwaje bia ka ho be posi ahode bebem wo de bepima ko anim na ema no ama mo piafo eno achi awo ho nsam na ha wo etwe yade anasa de na kwaye ho in heart ebusia sickle cell yade de one touch wo to ase de amount tano so patrapa new site na owo 0243 345392 and 0506460208 na ebusia yemfa de aka no ensi ya na fama odifo pokwabna na omlemu odi asem no baabi akwa akosie no nua no abloatia emu bi maye mo ho abusuefo bi na maba ba hye ma so so abrantie no watintumo hwia ewia yebehwe se tu no atia hwia na we kura na bloatia ye kasen sam no nya baba wo bi o dadan yo o tutanga ni bi o na de ka so ye wonya obi a osaso guru na nya no because of ye jimi ye ma ye jimi ntino obinya ani odi san kwata se wonya nso no ye ntwere mo ne mo maso na ye ma no ye oba na ka se onua mo ye jimi o kana ye ode ka bete ye ntwere mo ne mo maso eti ebeti esim wo ho na ema
mo ye mistake mo ye sa maudi for Paul me say yes from makum ho che 70 en kakwa na fo ne kuta wi enye bebia na so ko bebia nya sesem wo what I say ye nwa manim bi nim sole a ye de be ma wo ya wo onfi yen okọ ni ye ni asa krado se won sambla because abi ye ni we wo ni ye ni we wu a ever so bi ye ni so who told you says wo ko di kobra bu a wo na se kobra bu mfiri wa wo ni mama cancer wo mama cancer hwe eti kobra bu anko a na enu nko yenye ni sa I can't think far. You can't think far. I can't think magnet. You can't think magnet. Number 2, munya sa se mu ka se me ma me ewu me papa ewu I'm a single me ajanka the funeral son to me eti obi entimu ame. Don't mention with that misstatement. Mamun kasasa. Wo ma me ewu a wo kan mama kansa kan o kra no ni pedu anse fom. Sue nyansa wo yoba ma wo nyansa nya dwuma 13 years. What for Bema Bakwanya him? Don't no problem. What for Bema Mienu? No problem. But the Tosumiensa. You make and you receive the man and you say, oh, chopo. I don't know what that. So far, Nipanaba, one no call. Who should I sit in a mono? Beman in your wise. Who ya wise? Who be cast much the milk pokobana was simidia homobro? Oh, who cabre? Who was Sika? Sika said now, no go home, Bema Mobo. Mema ye hu yamabo. Obaya mazi, anya obaya ni muno afidie so dabi. Sister bi afa no obaya post office. Oto efie man Bema. Oto ka ma Bema. Eni na otwe na Bema ne kofo oba. Adile ko tumpa. Oba na kasa ko to se minu mie ni njo so. Ono krompo we iskeni. Seven produce minya ubreza esan. No akwadwe Bema ho say, me dwe Bema ho ehummo bronti Bema we die eyade a okokora Nyankopɔ be san Nyankopɔ wo se Jimmy for sa o. Nyame won se Jimmy for wo Jimmy anyame we hwe o se ya. No mo munim nyansa kwa Shadrach Mizaka Abednego omo no num nyansa no Nyankopɔ hyede ma wo kam wura jenim. Oho na kopɔ nyansa sem ho. Don't tell me this. Am I your equal to a doctor, a brother Foster? Who was getting Zangrofono? No, who by Mamma Bo? Dr. Michel, no Cassam. She yasma to me. Who was that? No, whom by Mamma Bo say, me whom by Mamma Bo. Nenya go boy at the mouth, the assassin. A timid wo. Send me do so good for Aqua. A betrayal who and no one you know. Me pemassim because a man a woman. A man a boy me, Mrs. Swing be rim. It's a man, Miss Opportum. Name so your bed, Jimmy for the year. I don't ever support you in my life. I will tell you. Say, I be Jenny Namu, I be Jamal Gunuswa, one of you. I do, Massa, Massa, I brought you walk on Kawasa. I brought you Nanya, I do back on us. May say, brought you walk on us. Who you must say? I did a chance and I don't know. And I say, message when I'm the message, Benono. Oh, to them, I spoke inside. About your Abidjas or 22 weeks. Okay, 1 minute. Yo, I'm not here. Say yes, so you ma with him Subiwa. You bay your mobile ma with him. Say the name of Soka, your mamma, no, and was some your ma. What your party will do one grown in the year, and do cobble today. No, I cover quite something in the Sabi. What did you do here? No, I say also. Bema papa beba. Not Bema so show I say, meaning a way. What you're not doing. I no bako. Not Bema no so bewa. What's it that be? Me wo kuru wa Bema kuru bay. A kuru papa bay. Na mama cancer a judge. My brother. Yea. Sabrento or the way on. Nana yaw no. Ni sube nyina ese abotua kotre skonda skonda na dwi nyina ye kotre ne ta down no skonda what dem we no mu dade from say efia wura adwempo ne wo pente wutrim say
Sabran to you can ye because I want him. Baponia will trim as is a sabuano. Okay. Sabran to when you do it but war when you're now and I'm a you and I'm papa wound to Sabran away. Yeah, Baba from your bow. Share Quabrani, your money better. Quabrani, your money better. It's you, your man, Mutie. Miss Remo. Sebe maybe by life my found to make a sorry jetono. Basem kuya. What should the Dutch on the aim on the Dutchia? Don't open your document to that person. Don't open your vagina, your document to that person. That is also for Paul Kwabena for you. You have spoken well. Not spoken inside the other cano. I cannot. I was here for and one no. I beg you for Cassa. The Omuka Yenina ye. Na a woman, and what say a sum. Na ye nua manum edi dudwuma ema enya muwa sebie so sebie ku ete se de ya na ni pebinom eye no na mom ya kasa ye no mu bi ene ya me ye ho kwan ye se kwanto ne pe ena ahoma so ne kon edan wo we na ho paya ena abo bi enya ho ye de ewura mu bi na ababa wa kama ya watu na de me ya kran se o se afri mi kromo ena abrante na ye ne sa no ai ofri mi kromo free so maame do fie eno do fie ton ne ma wosra so dwom ene me maame mu nyina me chia mo ne abusuafo me wo fa kwadwe ayi kwaku antwe me chia mo na eye me ya enya se wo ye me krom ni ntia but eye me ya sese de wosi ebo ne ho so wa abrabom bra otofom na nano mo se be ma hwe ase anya na wie ya no Bible say nipa be hwe ase mprenso obesa so le mprenso za wo kentere ho a osi nkonua no obeyi de afri ukon mu ena akentere wo nyame ya adom bo a wo wie ye wasa de wa adwuna sa akoma be ma busuefuo we be ma ginjan we say asa ama ne de wa blabo agro atoplasa kan wo hwe ne ba bia watete sa abaya kama na ye da wo ka ne ye bo dua obi dum sika kra na wase wo de kwada ne dua wasa de ye adwuma na asa de kwada ne dua na me ka ma na se ema ya ye bra ye ho ase toto ye ho ase dodo ose me maame ewu me papa ewu but obo ho so ya ade na so wa dwene na ma ne call form kakra wo ma be ma no ne be ma ne ye wo de edodo o ma ne fan boy sam ne wura wa dwemo dodo so was sex fast so ekukumu nyo so wa ya sinyo o me no edede wo dodo wan to wani an hwe kire na abrabo we no eya hwe ase ene asori eya chenchen so wunya ne da na so no yesi akwada na asa abofra no won konfichira bo atia befro no wakọ wanya afro no yenya ne den ye de aduro beka no maadwo akwa kuma to ye mwate asem na wodi aba ase nom no sa wose ye wura nsu ase ena abrantia no beba abehwe ne ba we promise you that ye be ye sama abrantia abehwe ne ba na mapacho mo fa ne fon nyine nto me nchen ho mame sa abrantia no so wo tie ye den a ye kan yiribi no gwantia ye be kan yiraba sa wode patapa nsam na wodi di maadwo aso no ba so mpa nkomofo so a ye ntwe ma eti baby a wo bia na bi je mpacho fa production line ne to wa maye wa wodi mu da bia mna na yaw wa yira ye hwehwe no o mehwe ne ma no mepe o mu da brem mo fa ayi production line 0541 126626 o problem so abetimi afre na de ama 0541 126626 0541126626 wa woni baby abrantie wo bia wadaro mafre ne boa yen na yensa enka no na ye behwe se baby wo bia no yensa beka no pa obla somdwem na yentina se efitiam kurampo na anya fidie so nko na esiesie nsem dodo na na ye ka no office de enti ase nhya da nya adwuma no ya yente ye ho ase no ena ya de beto dwa wa ha se nom enti opa wamla office ne ne ntina se de bokọ nya sa de de fa soro na se ye hu na de be fa fom na adwuma wo ye nso no benya nkoso ote wo be ma besia wudidi nom wa bla wo ma de wo hwe wo mu ba bia wo nom so ade de be fa na se wo na ye be fente no ye kan che ma adwa se ma me se wa ha se no me se champion wa ha se so fo po kwa bra wa ha me sa papa bi ohini ni ba bia wo bia che no so e ka dwuma de se me ka se na no ahunu se mpompo ote asemi enti ye nyina ye ta wa chi e be hwa ma bibia akọ kama wate adwa kwa kuma to ye mwate
oba ya abodu kutuntum kwa ukunu no wawu me wawu afri na bla bomo I tell you Berman wawu I brought you wawu na bla bomo because the way you was abodu kuno wawu na bla bomo kurani pa o why kurani aden eti Berman no won hwe yie we ye aduabo ye kan sa no oba ma me se wa bisam sa de ni kuna wa na ni kuna de wawu na bla bomo wawu na na wo na kra wa she black wa she black aso mu yo mu ho ayi na mesre abrotia mesre menua bai se ye bom modin ha dama no wonhwe no wanyimi enkofa ba ma ne biewu oh nda bia no de menka ka kira no wonhwe yie ni wankofa sa ba ma na sa ba to sa ba ma ne kon ekotre ne de me pada chew we fo aka ma ko ma to me nim se obeboa me yanya dan ama no papa sa da wasi akasa no ya da asi nyankopon hra minim se obedi ho dwumenti ya di si ase afrefo ebebem na afrefo ne bebem no ye bie ye na ye fa asamba konso no ye ne mienu sompa achede last year wo so a wo be ye bie ya dance ye wonum no wo betimi afraka ho ye bebie ma no na ansa na no eni da so ho ha anana se ni da so ha ba clinic Dr. Prophet eni da so wasebra diabetes wakwadale mu wone sem emoja bro so kra de bobo na musa ya de awo ho sem ene wa won sebo sisi so hepatitis ene nyale wa hodo nyina ho fem de ekutia wo nyina no wasebra ye de fasoro na anye ya wode be fa ase e de amount ebo akwa macro na kisa fitem junction ho won sabeka no wasekro pon farms ne man ya 0243649115 and 0242655325 or say November bo so me na to so dunwotwe abusua na o sha se free screening no o sha se wo nti ya na wa sha no so de ho agim next eba industry mo de next appointment aba Mistral Mampe de Crow de say any stretch mask pimples a would one in a razor bombs no we were about your answer was see an Santiago was in your beneficent body no ebeto so na a yama who do in answer to a sea bois Emma when them Triano a fan and tampa edifra na or say yan can't say awake natural cups no a yama emma mema a be su meal system no wabla wo compare no be jam ama wo ho atimi aye de amanigia so atimi aba na o se oba wa fefro de o ma akoda nufo ene abofra woni emfie bebro se dumienu no wonum enwe enye emfa mawo enkra o keshi drug le won sabeka no kofoduan so o wo ho nkokọ kaso akuma se ebusia frema no na on sure ba bia benya bia to anasese de obesia yi so adro no 0245 079915 and now 0276537701 Integrity Keeper School was so banned Dutch no ehwa and was our dene banner obeche no admission no ma bie kwemo eno nti was say school pon kakraka and ma pebia school pebia wo bi no wonum ewo bi and ma pebia so so wonum di wo dwumedie say dwumedie wo school mo no so no wonum edibit say professional day and as a career day talent show fashion day and ahodo pina no and wonum eye teacher for mapa and wofa wonum yom wa badaye e wa dwen pa won tete pa won kora ho no wo mo na e kire nkwada na the school buses so ebusu wo nte ba bia wo bia no wo mo e ba be fa ba no okosua de awi anwumre o mo sa de no abeka won sa enkwada no e ya de 2020-2022 BC in social no kwada so municipal wonum ene top pay enkwada no kosuku akese wo wie suku wo ya eso ye bo enough wo mo ebensenet flat no wo de wani achem wo IPT nyatwe ne asokwan so no ena Brema UGC eso won sa ebeka no wo ke school no ene di enhwe ni mu 0553408898 0553408898 and now 0547107443 Integrated Keeper School and a year can for a day ama webusia for numbers no ay 0451 931 931 0551 931 931 and now 0548 931 931 0548 931 931 mama say wa sompa che de wo wa dance en so betimi de aba say na wo ka e de afa ho ama enne ya bie kwan mo bi so e betimi de bia aba baje ne nhira sima ba ko nyame asem kire se
sɛbi yɛn a ɛwɔ bie yɛhunu akunafo ne amobrofo mɔbɔ no me yɛ sure sɛ minua bi a wɔtie wie ya na de ɔhwɛ yɛn nso so wɔ TV so nso bibi biara obia no mesrɛ mo a sɛ yɛ sika nneɛma biara no ɔmfamra na mo yɛmfa nkɔboa saafoi na minim sɛ nam so nyame hyira ɛbɛyɛ yɛ nyinaa yɛ dea. Okay, yeah, that's it. Mama say one no sompa chere. Ebusia asem ne sompa ache de last year de wunya mfa so nhira bem no obetimi de. Mama do fon pa cho ma han. Yeah, oba na pa cho lo wa fide ne maya why? Me no. Yo, papa udi baby a frefre. So, again the soft job. The frefre share wo be poso. Okay. Divu kwa na minsa wono apamfo nyina na mam nkwatre mama tachi dema mechamani ebe nse mo keka se no wari be me ba kwa anampe o wa o kan o tikawa kawa iska esa wonu a be ma se mo keka nyen kwasa sem yenam se wo mpa so de mam yentumo mo ne se ntuma wo dia chenko a e ko be fakure be nwotwe de se mo mba wa Buka bibi nse ompa because ma nse mo ka hu se ni hu nse wu Papa kafra na homa na tiatom sorry me pa cho me dofo ma hai so acho di baby a frefre yo ma mi yanko yo ne ye da masepa yankopon hyiamo ene dan sama mo fi na mo to ma yen so yenye bibiti de mo ye make understand some part de yankopon ya adomo a obia o bibia won se so obeboa ansa na edre netu last year me ye ye ma me ntafiso eguso ye boa ye ho ye beba be ye bi njewie de me fre wo bo no abegafo nyina abaso yo on sure won so ma me hu ofefo no so ba kokko te se ma me se wa pepepe ne hu ofepa wo so me he ya me do for my high yeah no ba cho di baby our friend from first of all also for you are one ba cho ma me yanko e ba che so ma me so na me ka ame yanko ayetie o wane sama okay die na mama wana abano omudi endema ho fa boy no mu si do ma ho fa iti dia na ka ma de dia yewi anya se ankopon be tia ne ka papa bi na ka nyam na me kan pa cha ma ha me dofo asofo 1 minute sompa che de yen ko fa ma me mrampa cha ma han pacho yenia odi baby a frefre ma me pacho me ka se fi akwetia okay kasafa phone me tie TV no wa ye tie o me pacho me ka se fi akwetia aha kasafa phone me tie TV no wa pacho okay me trewa minia ba no na asem no eya mobo pa because me na kwasi egu papa ebi no me kunu nka ho sofo nka ho me pacho sebi ebi ni mo ebi ni mo pa mi amiti a me hwe kurampo no me o sa ha no me woni bi oh ebi ni mo me sreka area ya de number ne betu dwa ya no afre wate me pacho mo fama na me wo mo ho papa oh jina so ne ya fa wo number ne sesia jina so odi pacho 1 minute abrotia ya dasi efiye papa onimonyamfo Abraham so ebesi yen krai so David nom obia yebi minya obabi no wo akokuduro ondiku ya chede kase ma sofo bi efa so mani nyamba eti achade de ana ade bakọ mesene se eya onko amenye na no me yade me ne me mma anadwudu mienu ne yetena ase na me ne me mma bompa ye wo machade na me sende misika aboa me now
me do ka say last week ni kwa but achede e menya ba no e fe kese eti e be stress achede e we no enyu hu mfirim ye bia usu ye bi de wodi ekura no Sunday na fabra na be hunu no obi tambiriska ele koma comfort dia tambiriska fa menya has been put on. Okay, yeah, that's it. You be call Mrs. Champion so sima baako na yentoa ya frefo no so de no so. Wo ya na empanifo ka say wo ma no ya na enhira wo. Tini America ne say e wo mu say ye mu bi ye akunafo de ena ye ba sompa ababeje akyede nanso ye wo akunafo premanfo wo akunafo ya ehia wo mu akunafo ya wo mu ekunu moje wo moja pade akunafo ya wo mu ma no abobra a wo mu nkasa ewu sika enu ti say akunafo no ne America ne say ne ye won ye famra meboa ne ye nya se ne nam radio station to radio station no eno no emfa enhira emre ye enti say ye okurani na so se bio wo se mo bie no enkoje sompa chede ne mo no ye mfa bi enya den enko ye da se me do for my high ya me do acho udin baby afrefre me do da to me frefre wo ate mata yo mata yen kwai be pa chawa da roma enne emema edi ewu mu no emema ni bi sit for yemo mo ni me se we na omo ye ni nyina na sudie eda wo mo so asudie da wo mo so papa yemo mo no wa bejafo itunfo nyankopon wo nhira mo enne ma de mpa mo de mba mo ba ma gaina emma ene emefiriwa ene woni biefo no nyankopon wo nhira mo yemo mo papa ya mo papa to amode ya mo ba bo abaya mo wa woni ne ma no na mo nyi wo mo free be ma ne sem le mo ne nkasa se menya misiro enwura ni mu nya misiro ni mu a obeti aye bibi biara ewa yeah that's woni mo nya adwuma so nka ho ba bia won me dofo mpa choma hai ebusia de o gina so no wate atom na yenhwe na yenfa we say emrampa choma ha me dofo yeah ena pacho udin ba bia o frefre you tell me kojua tempetiaka na me tamasini tumapa moye mo program in 40 papa debo atiba ko abutosin e wo wa friend no esamo so puta ma obefra mo chawo se obia se ibi se opiti tv no ho etia wo friend freedom mo ko me munye kredi entie asampa na awo kabano enta mpelso nye tu foni pe no wa so de piu so to shawo wa efre se tu ta wa mo be phone na wo nim se wo friend aba ya ti a efi na ko bia wa so le free tv unti e wa se mo wa kan me yi na film why me yi na film why no aha ya das yo abusia na chese omemu wo nhira esene wogie na ade bia ya doye a wo beye ne titru ne sompa chede no nyankopon ebehye wanam adanse adodo na na ebente no wonso fa wo hyem na nyankopon enya wadom ye de mobile money number no ebetu dwa sesie me pa cho me do for my high hello Pachoma mejo so last caller Pacho obana tena mzikeli kwai da wo kasa pe kwan ye be faso e bo ba no ni nja ye sasa oh okay Abraham patwa ne number ne ma me nua no me frɛ no ni ahwɛ kwan pa me na obedwere ho kwan ye be faso e be bo no why ebusiafo yede efredi nyina esi ase nom na yahwe ka kire bia begina so a chempa cho aka misima be mienu pe last call am pa cho ma ha udi ni baby afrefre me de Steven Steven ma you are free me papa ne se wa baba wan low way ni bia me nyum free mo
Ebusiafo mo Facebook ni nyina ya dam wase PSA poma Nyankopon hira wo pa sada bia ne dam hweye sanso na eku kon fane enno wono so kan ho sanso na mabna enso mu nya ye mu da biara dana na kwasi bobia ansa Nicolas Asante Imani Salami na afe na eku kon mabodin omune yenuanom kaya hudo ne nyina Samuel Owusu ka ho ebi na afe mabna so mabodin mo ya ade papa na boache Porsche boache jew ene enkaye ne nyina no ebeda mo ase Sompa Nkomo dwumedie na ha na ye di se minister BJ wa ha se no mo minister mpacho eya na wa bana ye fa happy birthday ba ku we emfa entwemu na ye ntimi ensori enkonwa eso na we say ekọ ede ama Yera Kingsley osei abebio dodo na friend chairman awasokwaban Presbyterian asafunimu ene eye na woda ntene yama happy birthday Nyankopon koso ensha bedi de NSW ede achrewo ebusia yadamu ase minister BJ chief executive producer ena eye Mensa Abrampa nana Mensa Abrampa ene abedwafo ni nyina ma mese wa Mrs Champion no odifo yadamu nyina mo ase ma Mary baby owo bia no ye chia no ohini ni maame prema ni yada ase baby owo bia wachitaya wode ma yemidi di ohini ire maame ekua yeboa esia Nyankopon ya adom na ode chen ne adasene yabesai ehia ewodwumadie so